Kalau terbakar macam mana? Okay. You cakap you dari sana. Yes, I daripada sana ke cakap. Lane sini kan? Ya, lane sini. Dan you potong lane I. Saya dari lane sini. Dan you potong lane I. Maka I potong. Dan I duduk di tepi. Ha? Ah, You dekat sini. I say go. I kat sini. Dan you ke sini. Ha? Ke depan I. Lebih. Kalau tidak, I takkan sampai you. I sampai ke tepi. Okay. I tak tahu lah. I just drive saja.